Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Congratulations Namjop. All the best. Ka Sabahmuswang SC kalalong kaladu jang kalumpung gilek ka Republic Day Cup Under 13 Football League Tournament balapanyat da ka West Giant Hills District Sports Association ringkat ka jingetre lang ka buat panyat district jang ka West Giant Hills. Kani ka nam ladu kalawan hadian baka Sabahmuswang SC kalapanlim ya ka Demting SC da ka jingye shoot tiebreaker ka ba ar lashi ha ka jingye kon final ka balalong hamadan Kiang Nang Ba Stadium ka bahala tha labo menta ka sngi. Bersistem ter kibalong Namjop, kibalong kita yang tiba tiba stay digirang gelekai, ditay gelekai, bakisai, bak kawan pembina biasa rumah menghadiri benar benar dat kali nak masuk tambah dia gitu dibayar medal ada North East Olympics long living Jakarta Kuga district ya ila yang non yaki aku mengatakan kita mengi district West Giant Hills district boleh ini kam mana maka di pun non gaji ai pun yang state ini.
Sabahmuswang SC kalau Korea kosong pisah ke ba arko hajam pindra bat ka tropi kat ba ka Demtring SC ke bawan baar kalau Korea kosong pisah ke ba shipho hajam pindra bat ka tropi Yaki kusnam Shakila do bat kinhun syarem nasam do kongsan Deputy Commissioner ke West Jantan Hills District ba BS Solia IAS bat usembut kongsan District Sports Officer West Jantan Hills District ba krubah masa Rasamru ibu kusnam Man of the Match Shah Urizkam Bang Jongka Sabahmuswang SC yakanam top scorer but player of the tournament layu ado Given Sun Suting Jongka Demtring SC but yakanam best goalkeeper layu ado Samkor Ringklem Jongka Demtring. So, terima kasih sampai di saksi yang Demtring.